At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay sana inokado drama nga makaipahay diragsak, ken liwliwa kabayata rigiting kay paragtar trabaho, wenno padagina na. Kuyo ganda karod, gagayem ko dita taintay dinggen, dahito'y pakasaritaan, kibida tayo ani. Pepita! Nakayuwat kayong nanasinta, dumanon kayo Agsasarita kami kini Madam Carlina, ito'y nangagkuti pa nagtuktukyaw. Pepita, adan man damagan? Apay at gado ti tao di taka-arubay o iti balasiw ti kalsada. Adan sama na disgrasya. Yak mo Umay kayo kitden. Tagdagan nakpay mo't. Sumrkak tulat ta inton kayat ko. Agam malagip ko man kitden. Nanamay sakit ti biyag mo akatulong tamasangom di makitungtong iti amaw. Kalkalpas mila nagmerienda. Agtrabaho ako maitayan nga minggawid ng ti amaw kag palta kanupay. Tagsaya at man nga mo ni Carlina. Kayat na ngamin nga da kasarsarita na noon lakit ti tararamida. Ay, masapol na gayam ti katungtong na Pepita. Uray gayam inal daw nga umayak dito Nakaretiro mo nga minan ni Carlina. Iso maramid na ti kayat na. Nagbayag ka laki tinaya Pepita. Asino ka di tinamtuktok iti ruangan? Ay siyak! Ni Santa daytoy Carlina. Ay, si kamot gaya. Ay, dumanon ka tadi ka matangan nagtaktak derdita. Wan, Carlina! Pepita, uray saklatan ti dumanon iti unag. Ituloy mo tagtrabaho. Napaot una yan ti panaginadam. Sige, kuyugan kayo na sumara kamay kayo. Ituloy ko ngamin tagdalos iti kwarto ni Nana Carlina. Yak mauawatan tayo bakit sanda. No labid doon naman nakibiyang. Kasat isupay ti mang mandar kanya. Kunak no adda na disgrasya. Si mangpot mo gayam ni Alegria manipot iti Hawaii. Kasla di makaapan itian niya. No saan kumaanak ki asawa iti lakay tinapintas nga anak na? Saan kumaanak ka pa ni Hawaii? May sansamot ti anak na. Padak mo day di kasla kinamanaw ti kinapundaw na Carlina. Ay, dimot, agdinamag nga da abalbalay na iday. Day dati kunada. Awan mo tinakapanagnak. Nay, at ang sakit di pangawisam kanya kapaskan. Nagpintas man day tabadong. Ay, day taoy. Padawat dalaan. Ang saan man aday dati pagtungtungan ta. Napanunot ko man, may nakitungtong. Nasaya at ada kasarsarita. Ni kabuti mo ti masansan ng umay dito'y balay. Makauma kasarsarita. Pasig matabi ang ti pulis ti sang kaistoryana. Sana mapuputan ti panaglabas ti aldaw. Kaslakano lang iti nagmulat Dadakkelan dagiti natang budoy. Buwan nga rod. Nakaraglagsakla iti panagsasarita tayo kini Pepita. Kilaat nga adda nagkasapulan nga agkatulong. Numabalin la ko mga talinaidlangan dito. Tapno kanayin ko makita. Saan ka nga tama uma no inaldaw mo makikita ni Pepita? Apay ko maama-umak mo. Sa bagay, dintupay ngamin makauma ti mangantin na poy. Uray ka na yon nga ikan nga awan ulo na ti sidaan. Sardinas di mo pa ilako na. Si kalang mo ti makagusgusto la una iti sardinas. No siya, sos, kakaiso na nga dakwartak nga igatang ko iti naimima sa masinang. Kunat no agmalmalum itayan ni Santa Pepita. Ngumitay aday mawag iti cellphone na. Kalaat ang nagpakada. Nalipatan na kanuanda papanan na. Uray siyak Pepita. Adamot papanakinton madamdama. Kuyugan nagtuman kiti. Isapsapam to ti agreeng. Tapno nadaras ama kay wakas ka iti trabaho. Mapananday ko ka day. Saan ka nga agsaludsud pa? Maamuam to latan. Agpaapal ti loka. Iso nga talaang ti ada kwartana. Panawan kayo nga rodan. Katyak pa'y nakaluto iti pangaldawan tayo. Kat ni aldawan. Tuturam ti agluto Pepita. Uray ta, si bubusugak pailaan. Takasano? Namindua ka nagmerienda. Ang mga napagnutin ni Santa na imot. Asino tinagtuktok iti ruangan itay Pepita? Pinadanon mo kuma Ni kagawad kumot day jay, Madam Rana. At na ka no meeting in tundigat. Nagpirma aklat ka na. Ne, kasano tayo ito yan?
Jak masangot ti mapan makimiting inton bigat. Ada pa panak. Uy, da kami kinipipita, Rada. Adamit pa panan me. Ay, kasano nga da ito yan? Awan gayam ti makasango ang mapan makimiting. Si kamot ngamin pipita. Among nga da pa pananta. Apay ang nagpirma ka. Agpirma ak kanulatan, kasta mo ti ko na ngamin di kagawan. Napatagsa ka no ti pagsasaritaan ti barangay hall inton bigat. Napatpatag ti papanantayin ton bigat, pipita. Anya day tamit meeting. Awan ti maganap mo. Ang sayang kalaang iti oras. Ay, kunap no sa di no timbagana na patiga papanan mi. Dito ilagayam mo. Ay, sa di nun tinaturong ni Madam Carlina. Yak mo na si putan ay. Ay, di kayam. Payapayan nak. Mapanak man langan iti ayan nak. Ay, nagbayad ka lakit din nga kung gulay pipita. Eh, Kasla saan ka, namiga? Busugan ka, inton madamdama. Ay, anya ti panag ko ng pipita. May bagay mo't lakanyag tayo ito eh. why? May bagay kada kayo di pa nagkunak. Kaslag lang nga kayo manin na balasang na isotyo day na. Ay, awan ti plano ko ngagpaarang pipita. Inak man kit di ipadas. Pumili ka mo ten, iti kayat mo agatangan. Ay, madamdaman ton, madam. Kadoan kayo ang mapanagpili ti kayat yung gatangan kalpasan na wa ipada surita. Kakaysuna nakapasyarta dito mo. Ay, naawan ti na itugot mo akwartam. Sakto ti makaamo amang bayad pailaan. Hindi ka man naglangan, nana. Kababain na kung dawayak ti kinayang bagyaw. Anya ti pagbainam kat bayadam tumatlaang pipita. At damot ki din na itugot ko akwartak Kunam nga ta nga ilibre ka. At damot sweldo. Ay, no da kayo kinirada ti agkuyog. Ilibre na kakade. Eh, naminsan lang mo ta nagkuyog kami. Saan mo ta nag-shopping ti mayan may? Libre naglangan ti merienda. Ay, saan mo man nga ipalagip day ta pipita. Ay, mapisinak lang arudan. Sige, pili ak pa itigatangan. Dandanik mo tin nalipatan. Lumakay siya talagang datao, budoy. Naimbag man, taklo nam dayta. Lumakay kan, awan pa'y asawa. Aglalaog man ang tipagbagam. Uri si kamay. Di ka man. Uri si kamay. Mga numalipatak man hindi papanak inton malam. Papanam ngamin inton malam. Inton lawas na pa'y matlang adag kasar. At damiting tayo ngaggargardin inton malam. Gayam. Naibaga kanyak nila kay punpunyapo nga adda ka no maitid kada tayo nga ayuda. Ang mga no sinutil na kalahang dayala kay amumutan. Saan tayo nakasapulan ti ayuda tanagagat tayo. Pudno ta kunam. Kakaiso na nga ado ti amuta pagkwartaan. Ay, talaga napasabtan ti bisin ko, pipita. Ang mabiit lang. Niyamot, lahat ang nagsagat ti tiyan ko. Bantayan lagi ti kaninta. Sige, madam. Sus, pangaldawin. Awan pilat na gatang ni Nana Carlina. Agmalmalim ka ni. Dito'y mo. Ni Madam Rada na ito. Hello, madam. Natuloy kayo kadimatlaan ka ni Mama, Pipita? Why? Imay kami dito'y mall. Nangmangan kami. Aldawan katawan balat na pili na agatangan. Agmalmalam kayo nga rod dita, ano kasta? Agam sa nabalit, ikarigatak ti mapaniti meeting. O sige nga rodan, Pipita, bye. Bye. Ay, ni Nana Carlina. Agsublin dito. Sukak. Adda man pamigsak agsorsor. Bareng adda mapili ko. Ang agpalpata pailaan. Malagip ko, pita. Adamot palimod mo. Sino? Di kain-inawag mo itay. Hala! Awan palimod ko, madam. Di Madam Rada di mawag kanya. Di nahamag na no natuloy ta dito'y mall. Kapay ka no. Imbagak. Nga mga nagmalmalon tayo dito'y. Isuntukan ng timapan makimiting iti barangay. Tay takit din meeting ti pakariribukan na. Napatpatid kit di daytan. Adda nga ta ibulong da nga ayuda. Ay,
No, saan mo't nagbagyo, madam? Uray pa'y adda ayuda. Saan mi pa'y anapadasan kinirada tinaikad da ayuda? Damot ka ba ilan nyo kami ni Tibiyag? Saan narumbang ada kayo tikan dati ayuda, ah? Anyan da ito eh. Baknang matama ko na. Kumapal ka dahil iti may kan iti ayuda. Ay, nalabas na may sa oras ko dito'y barangay hall. Taltalo kami pailangan maki-meeting. Ay, kitam lang ti pa nagpampanunot ti pada tao. Kasano nga umasenso ti pa nagbiag no kastoy. Hawagak man kit din ni mama. Masapol nga da makasarsaritak tapno sa anak a madukutan. Hello? Sino ka? Kananya ti masapol mo? Mama! Siyak da ito ay! Ay, Rada, apay ngay nawagan nak? Agururayak iti kadwa ka maki-meeting dito'y barangay hall. Nalagip kayong hawagan. May sapay lang akawas tinapili. Sa mangsinga ka. Ijay tun balay ngagsarita ta. Agawid ka kiti. O sige nga rodan, mama. Bye. Ay, unay lakit din ni mama. Di na kaya't amasinga ti pa nag-shopping na. Ay, kunak mo sa dino pwede papanan mi. Dito'y kayang balay da nanasan ta. Ta kayon sakit diti sigurado Carlina. Nakatutay ta na sa rabo yaw. Si Kam. Diyan ka mo no, agang angaw ka no anyasan ta. Ginatang mi itimol dagitoy. Ay, sabali lang agpaiso ti ado makukwartanan niya. Uno, ada ka di, para kanyak dita. Nalipatak matan ngagpaiso. Bayam, indun maminsan. Kita man o mayat lang daytoy. Nay, ay nagpintasan daytoy. Ang adadan sabot abakay kanyak. Ay, Pipita, nakita mi tayong padas ko daytoy ay Sang kadayaw mo abagay ko. Wan, madam! Baka yun dito! Kababain matkin ka, amiga Carlina. Siyak ti bumalay nga si kamot kang tinagpagatang kin ni Pipita iti merienda. Para pangrabiin sapayan daytoy. Para merienda pa'y laeng daytoy. Naimas tilutuan ni Pipita, pangrabiad mi. Sabali lang agpaiso ti bakna nga niya. Anuam ti kwarta no di mo gastuan. Kaanon to ti panangan mo iti naimas. Awan serbinan to nga atangan da ka ta di mo mutan maramanan. Si kamot. Uray la si Mugkarti dut ko iti day taga imbagam. O anya ngay, buyaan tayo kadilatan dagiti amerienda. Si kamot nga min Pipita. Apay asaan ka agtimtimag. Mangantayon madam kunam Nagadu a pinagatang ko ang merienda ken kapipita. Nasurok adwa aribo tinagasto. Ngam nagbasit tikinan mo. Napasugak pa lang amin man, madam. Nagadumot kami tikinan tayo iti aldaw. Napuusim kagayang. At adamo ta ni Santa tinakaado. Ay, malagip mo itay iti imbagana. Kwa, kinunana. Saan ka no ang makaaduunay amangan para nabsugpay? Sika ti makapanagnek Pipita. Nagadungamin tinakan na. Wan nga lang. Nasubraan nyo talaga tigin matang. Nakadaado din na bati itay. Isang talaang tinangibos. Uray saanan amang rabi tapno makalibre iti pamikat ken pangaldawan na. Naitauna iti pagyamanak ka ba kayo, madam? Naparabor kayo. Sika ti mismo anang ibaga iti dayta. Saan ka binilin? Warta la day jay, Pipita. Madam? Ay, anya apay. Nuntiyak pa sa blugan ni Madam Caridad. Alangan lumaong tanak. Nakasangpot nga tanirat. Tawagan mo. Ay, nag-traffic, mama. Isungay nawagan kayo. Ada kayo pa'y kadidita mon? Nangato pa iti init, itay pumaanaw kami iti mall. Mawas kami iti balay ni Santa. Ada kayo pala iti balay ni Nana Santa? Wano agawid kayon? Ada kami pailang iti dalan. Nagpagatang pa kami iti meriendami. So, naitungtong kami. Ang mga numun-una akto pa'y nga ro da makasangpat iti balay. O sige mamani, agarawon dagiti lugan. Bye. Namsug damot nga tan. Ay, siyak ti maatiwan. Angam, sana bali.
Syakton ti agluto. Ay, itay pa nakapanaw na Carlina kindi Pipita ang tigtig-abak pailaan. Ay na, saksamat mapalpalpaan. Sadyak makaangas. Ay nakastituyan nakatuklaunay tinangan. Ay, magpa-hospitalak sila. Tsak pa'y kayat ti balay. Numuna ta na ibaga itay ni Carlina. Kanon tupay kanungay ti panagbusog ba? Ang panito doy. Na itong man nga ran. Ang pormi man nga ran kadaampi yung kan ansong tinangisong-song kan kuana. Oh, subot na iti mawawag. Kundi awag. Nakadandanunan na nga ta. Hello, Bods. Ayan mo. Apay asan ka makasao? Nabartik kan sama. Ya, kumakayaway. Kay tangtanggwap ko lang titagay ko. Amo na ka na ito'y kasangsangom ikini ansong nga agin inom dito'y. Adda ka titagabugyasa na di makamamu kanyak mo. Yakar mo pa'y talipuspos ko. Lubat ka ti cellphone ko. Wanya. Sige, mangrabiyak latan. Bye. Maturo ka kit eh. Nakadanon tamatlaangan, Pipita. Ay nabanuga kiti panagbiyahe ta. Kasla nakaadadayo unay tinagkapuan ta. Nairanamat ngamin nga na disgrasya na labsan ta, madam. Awan problema iti dayta, Pipita. Mama, apag iso ti sampit yun, nakaluto akon. Apay asika tinagluto katadamot ni Pipita. No inuray kayo nakasangpat, di pa kat kakasi akon anang ibtor iti bisin ko. Basol mo, Pipita. Basol ko ka na. Saan kit din napudnuti ko nagpipita? No dinagdagnak ko ma, saan ta kumaan narabya na nagawid? Dayjay mo ta santa. Magustuhan na tinakisarsarita ka data. Saan niya nga road kit nabsaw? Ay, saan niyo kuman apagumtan ni Pipita, mama? Nalpasan. Nakasangpot kayon, kan nakaluto akmatan. Maan tayo kit din. Madamdam, agpalpaak pay. Si ka Pipita. Mabisin ka kadipay. Saan, madam? Apay, nang rabi kayo ka din? Nagpagata nga road kini Pipita iti merienda mi. Diyakin palubo sa ni Santa Tinang pamerienda kada kami. Kakaisunang ado ti kwarta. No saan kayo amabisin ka ni Pipita, mama? Mangrabiak lang arudan. Ay, saan? Intiag ko na ajak mangrabi eh. Jak mo't nabsog itay. Nagkasat day di asanta. Uray saan amang rabiin. At danto pa'y pamigat yung pangaldawan na. Ayamat day tako na yun, mama. Oops, sakbay nga ituloy tayo, dati wastorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik tayo man nga pakipindutam laing bit, data subscribe button, no di ka pa'y nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Talaga asaan nga agpaatiw ni Carlina. Bagnan, naapal. Agasam, nagdiretso na kin ni Pipita katulong na kinirada. Matipot iti panagkaputa ijemol. Tapno ipakita na nagiti hinatang na anak pipintas akaw kaway. How? Tsakla umapal. Pambarakon nga iti gumatang iti nangina. Kakaisunak nga ado ti masarabog. Nagta problema ka. Saraw mo tan ti buksit ka. Mga anak pa na kita. Kakaisiw nga ado tinabati iti pinagatang ni Carlina kin ni Pipita. Tsakpay ngamin nagrabi ka. Nagpintasan dayta, mama? Bagay kanyak dayta. Kakaiso na nga itala nga gumatang agman. Apalam pa'y laang rada. Si kalaang ayati kayat na tinapintas kan umubing. Ni mama talaga. No dahil ito'y tinakarabian mi kinipipita na gawin. Isumit lang. Nagbayag kayo kit din na nagpilpili. Saan aday ta tinakarabian mi? Napan kami nakisarsarita kini Santa. Iso narabian kami. Narabian
awan. Malam nga mina, iti nagmerinda kami kan Nana Carlina, iti napanan mi agayim na. Ay, sa bali lang agpaisod at dagayim na niya. Katuray mat na kayo kin mo daw, yado mat di gagayim yaw. Saan lang agagayim? Kabagyan pa'y ko naman. Nung makitinda kami kini Budoy, angkel amin na bakrang ikitindahan. Nakarkarong dito yung akamutaw. At dapay nangawag kanya kiti anti, uray no natataang na metisyak. Ay, imbag lang at anti sa nalula. Joke. No siya, ti pangipaganday direta, ay madanagan ako na. Si kamot ka talaga. Anya kumawat di pa kadanaga mga ikamutaw. Ay, siyempre, mangipakita, alakaya kun. Nay, mabit lang pipita. At tarimbangaw yay. Ha? Si Mang Putsan ni Budoy kat amangan wada kakadwana na barta. Sige nga rin ang kamutaw. Bye! Agpay-paakpay nga men, sakbay maturog ka. Bye manay! Pipita, pasensya ka lang kuman ka ni mama. Ingkuyog na ka nakitungtong ka ni Nana Santa. Sikapay ti pinabasol na nuapay anarabyan kayo si Mangpet. Agkatungtungan da ngamin, Madam Rada. Mabainak mo't namang singa kadakwada ah. Amangan mababain anak ni Nana Santa kat ungtan nakmat ni Madam Carlina. Gamnaungtan ka matlata. Sa nabalin, Madam? Pasensya amla kuman ni mama. Amo matanti ugali na. Wen, nawan problema dito, Madam. Naruama kon kan kwa na. Ituloy ko man alutuan na ito'y pamigatan tayo. Sige, Madam. Ukay ni Madam Rada. Tungtungan nakmat. Daytan sa langan mangmangander aramidan da tao. Bigat, aldaw, ken rabi. Mamindua ka pa'y nga ang merienda. Ada pa'y midnight snack na. Ay, malin sakit dito bigat ni Nana Carlina. Saan tayo kat nga rod amanganan numabisin tayo, mama? Ang agasam ti gastusam iti inaldaw rada. Gapulang iti tarao. Ano nga rod ti kwarta ngay, mama? No di mo matgastusan. So nga rod nga trabaho tayo tapno adda igatang tayo iti kayat tayo nga ipaunag. At nga rod maurnong mo no gastos ka agastos. Aywan gayam, malagip kuman kindi. Natuloy matla ang ti meeting idi kalman. Apay kumasa na matuloy. Day talaan ta, nalabas nga alas 3 anang rugi ti meeting. Ano yan? Di pa'y nabayagan na gururay. Kan nagbasit kami mata nakimiting. No, at ako maayuda. Sigurado nga ado ti nakimiting. Kahit, anya nga rin ti nagmimitingan nyo. May panggap ka dagiti basura, mama. Aging gaita. At apay lang dagiti di na mo apaglalasinan ti marupsa kan plastik kada silupin. Amuda iti ar-aramiden dangam. Ay nasubag da. Saan nyo ang nagsasaritaan dagiti lugan ang nakaparada iti kalsada? Daita tinakaybayagan ti meeting, mama. Ay, sumat laang apada ka anarapyan kan ni Pipita nag-aawig. Adapay nga minapanak, mama. Kan naranak ti traffic. Iso nga di makasangpet ha. Kaputawan kayo pa eh. Dinardaras kung tinagluto. Nalpas ka din ti trabahong Pipita. Kan asino day takain inawag mo iti telepono? Nembag tayo masinig kayo, Madam. Umay kayo kumaayaban. Kaya't na kayo ka nakasarita ni Nana Santa. Anya ti ibaga day ta apada ka kuribot ba? Diyak ka mo Madam. Sige, dagdalusak pa Ay, ngamat ka. Pada ako ribot po ko na napailan. Di na pala kat ibaga apada na bagan. Inak man na ituloy yan, dagdalo sa kusina. Ay, apo. Awang kayo mutin kadaansong kan ampyong iti makaringak. Idi rabi man langan ngay may dayman iti balay ni Pipita. Nabartag dapay. Kamay mayatan na pailaan. Ngam idi adda di mayo na bartag. Impanaw ko idan. Nasisingpag dagiti tagabugyasan ure. Mabartag da. Dagam di mayo amang riribaw. Tumalyaw ka. Ha? Daama burken lakay punpunya po. Agkin kinamat dansa. Ay, takasan day tao. Ay, italaan man ang nagre-rita. Ngam, asino dagiti mang sarsaro no kadakwada? Nagpintas ka nakit din, Carlina. Adda ka pa'y langit irwangan. Maangot ko, ti kinabanglaw.
Kunak man no nakasukat ka. Ikan sapay nakadigos. Nasapa ka nagdigos. Pasensya kan to tsak pala nakasukat. Tsak pay ngamin na ipakli dagito inyig da pasarapok. Dagito man ni delata, kaskada kape, at apay badbado. Inrantam sa amot nga ipakita kanya. Sa anak nga umapal, kabaulat ti gumatang. Apay kumaapa-apalan kagat nakadadot kwardam. Urayan nakbeet, agpalesak laang anyagayam ti kayat maapagpalamies. Pagpalamies, no nalamies ti panawan. Ay, dandan ilang arod si mana. Nagkapiak mo't itayan sakbay nga mayak dito. Remor gayam ni Mama, Pipita. Sa dino ka no tinapanan na? Tiyakman amo, madam. Saan na ngayon baga? Agdan samot pagpanandag ka ni Nana Santa. Amang ano nagpakuyog itimol. Pinaapalan mo't ngamin ni Mama. Tiyak na amaw. Isip po na mo tayo pangitinan na baado ginatang medical man. Talaga ni Mama, ang papaubing. Ket, agmay-may sa kang arod amangal daw? Nakilita na, madam. Yung inlang amak nagtaka ni Nana Carlina. Kita ito no makasangpet akin ton aldaw, Pipita. Sige nga rodan. Ada dimting nga kliyente. Bye. Tay matkayam agar-aram kanyak ti pinastrat ti sekretariak. Nagadulakit din a ballpen iti bulsa ti polo na. Walang nagpakuyog ka kanya kiti mo. Sumat lagay makasla makikasar ti kawas mo ita imay ta. Hindi mo ko maimbaga. Tasaan akas to iti pinagkawas ka. At tapas kan dito imayan ta. Saan akasar? Ilagip ka no ni Kumari Asyang ti may katlo at tawen nga ipupusay day jay kamlaw nga asawa na. Sumat lang nga dagar aramit iti patupat kan busik. Ala, umay ka. Dumanon taman kit di iti unang. Umay ka. Ay, babainak dito yung santa. Agalwat ka kanyak. Ba't palsan naklakit tayo? Umay kan adarasim. Pasensya kan Carlina. Pulse alarm gayam. Para nagayam ka dagiti nagaramit iti kankanit iti pinangal daw da. Sika talaga santa. Nakampapait. Mas laki din awan igatang ta iti kanta. Sapay kasta unay mo't nga iti panagpapintas ko. Nagam, saan apali? Siya kung ti magbayad iti inorder mo apangal daw ta dito restaurant. Siyak ti nag-order. Iso asyak ti agbayad. Sumurot ka kanya ki Jay Balay. Mangrabi ikanto ni Jay Balay inton madamdama. At napapanakin ton malpas ta amangal daw. Amang ano kaya't mo ti sumurot kanyak? Ay saan? Ang mga no nakarkaro pa iti pakapaayak. Mangantan, mabisinak law na yan. Ala, wala nga raw. Natungtungan tamitin, Carlina. Makapungpungtot nga Nana Carlina si Mangpay. Inbalibag na dirita. Apay nga tayo? Anya ayatal aramidang Pipita. Itay ko man nagbusina at nagtignay ka na nang yung lukat iti gate. Ay, linuktak mo tadago si tayo, madam. Nakaigamak iti host ti Danog. Tapos sibugak kumadag iti masita siya. Agpambar ka pailaan. Sanak man pailaan nga kasasaw. Napudot ti ulo. Ang mga musika ti pagpupungtuta. Uwan, madam. Itimplanak man gayam iti kapeg. Uwan, madam. Kapi ka no kat agpuputot. Yan, dan. Sige man langit. Itimpla ako. Anya tis isa mama bang-banger. Kas ka lang nakatukno iti atang. Oray na banog ta nga nagtrabaho iti garden. Saan talip-lipatan ti umisam? Oray jakiran ta ti umisam. Gaputag gwapo Kasla ka na yun umis-isam Makaalag ka mo. Saan kitin? Masapol nga da pa nagtalit mo iti bakin. Ori ka. Anya ka diti pakaisamam. Daama bura kun lakay punpunya po. Oh. Kurang langan nga agmano da iti panagyaman da. Ha? Ay,
Nakaragragsak damot nga agpaisaw. Kaslawan na pasama kita ibigat. Nilakay punpun niya pumot ngamin. Dandani na isarsarak. Naimbag ka data na nga nawa kadagiti mang kabil kumakadakwada kini ama burak. Kastaw na'y pungtot ni ama burak kitay. Pinabasol na nilakay punpun niya pa. Ay, niramraman nga main. Ngumitay, nakaragragsak damot nga agsarsarita. Sinmangput kagaya man rada. Ay na, saan pa ya pimaaw ti pan nakasurun ko kini Santa. Jakton kaya takakuyog. Kat magkagayaman kayo launay, mama. Da kayo ti kanayon nga agtungtong. Lukwa di pa'y mapupuutan ti oras. Anya nga mitin napasama kaya. Takasano, unak no sa dino ti pangawisa na kanya. Ilagip dagayam ti asawa ti kumari na anatay kano iti pandemya. Talaga nga ado tinatay iti pandemya. Saan ako timpatay na? Nalmes iti pilaw, gapu iti kinabartag na. Hindi mamamat. Amang ano fake news dayta. Adaya malmas iti pilaw? Ay, basta. Natay ti asawa ti kumari na gapu iti panakabartag na. Ay, talaga ni mama. Lumakapuntot. Tila may bagbaga na. Mana brada? Iti ka diti plansa kapag bado iti darayan tayapas ka ninton malam no bigat? Ay, uwan pipita. Naimbag man tayong palagip mo. No kadwayo ni mamang niyaw. Tamagot mo niya ti kayan mapagbadaw. Dagiti gagayam ko ti kadwa kiti daraya kapaskan. Aywan gayam. Saan ka di pa'y nga imay ni Nana Santa dito eh? Saan pa imay? Ay, nagginura dan samat at talagan ken ni mama. Di pa'y nga tanalpas ni Pipita tinaglaba. Ay, sigurado lakit eh. Ani Santa da ito'y umaw-aw. Diyak pa'y na kumakayat ang kasarita. Hello? Carlina! Kumusta kan? Apay akong kumustaan, nak. Sana ka masakit. Ay, si Kamot. Kagangay di ang kayam, ah. Ayawan kayam, nagamag mo ka din. At akano dumting abagyaw. Di ka man manglukloko, Santa. Ay, naimbag tawan sakit ti puso. Kasano ajak masuron, ibagamkit din nga da bagyo no nakainginit. No day tamot tinaipadamag iti radyo. Nangag ko pa iti karuba, nga agisagana ka nung kapitan iti ayuda. Ay, talaga lukluk ko na. No saan apod no day ta ibagbagam? Saan to na Santa tinagan mo? Di oray man saan nakto nakasarsarita ng manglukloko ah. Pasur ko ka din no ibaga. Si kamanan tinangibaga idi nga agawan ti kuryente. Ngam, sa balimat nga aldaw ang agawan ti kuryente. Uy, sumat tinangag ko. Ibabakon ti telepono. Ino, tila babawi ka na kisarsarita kan ka. Nagcheck tumat nga minapipita. Oops, sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Nagbayag kalakit din na naglaba Pipita. Uno, nagmulmulong lang ka. Ha? Ita ka iti tawang agtugtugaw ka iti sirok ti kay mitaw. Natangad ko nga rod kat nagadot bunga na madam. Naloom na sa sapayan. Ay, saan nagmayat tagpariri ti sirok na. Urin wa hangin. Ay, nalulam pa ikit din. Unun sakit di tinaybaga ni Santa nga dapagyo. Kaslamat, makatudtudong ang pension madam. Naulap na nga lang itay. Bareng no saan tumatla nga agtuloy. Ano saan to anaangin inton malam. Sukdaalam to dagiti bunga ti kay mitaw. Ulit to, pa ikit din na madam. Kaba alam ti umuli. Wait, madam. Apo, nag-imasan na kita bunga ti kay mitaw. Naimbagla ngayon, tadanabati adwa sa ko, ti kanagan budoy. Apag iso adwa ti masapol nila kay Elpino. Unang agriri ni Paran. Saggay sada kanulaan. Muna anang ibaga nila kay Elpino. Ay nga makasaritak to. Uray ta awan ba't sabsabali. Agkasinsin damay. Winoday ti asawa na gayam tagkasinsin. No saan mo ang mapagustuhan di may isa? Amang ano si katikagura da. Ang mabitlaing. At dapat may sa asako aganaga na Santa Ana usara. Ay, dayilangan ti para kiniparan. Kat na umapal ni Paran. Ha? Duat itad mo kini
abirat na. Ay na, apay nga umapal, kat may salangot ti masapol ni Paran. Kapong matatawan makukwartak. Saan na kun apat-pat dyan ni Carlina? Uray mo't kiti ang pagyo. Awan ti problema. Nagtakil ti balay na. Agarbisan. Ay, inagayam akasin dagiti linabaak. Nagatugaya man tinalo mabunga ti kay Mito Pipita. Iref mo kuma, tanay imas no nalamiis. Adan impang ko sa nga puno bukal iti ref, madam. Tidak duma. Aday ti pagikan iti prutas iti rabaw ti lamisan. Naimbag tanay turad mo timuli, Pipita. Kabailak ti umuli, madam. Tay talang. Iso na lang ta nagtigsa ti angin itay. Ay na, Ang tutudo ang kaya? sakit iti inyawag itay ni Santa nga dabagyo. Ay hirada, ikam ni Pipita iti paggatang na ti masapul tayo iti makalawas. Agnervyos kayo man ako nakon. Panic buying ako nada. Kat amo ngay no pumayso. Uray man kidi ado ti kwartam. Makan mo nga rod ti kwartam. Agsagat ang kumati pawangan, Madam Rada. Apagruar ko pala iti ridaw. Imbayak habak naman tan. Ay, agbagyong samat nga agpayson, Pipita. Sana kaululan, madam. Napigpig sa nga ta kumaman ti tuda o no agangay. Santay mo agtalag. Tama nga no dumawal ti panawan ito madamdama. Ang nyalakit din nga ayat mo nga bagyo, Pipita. Bigatan niyo man ang tiagungat, Mama. Nagpailang amin ni Rabi eh. No, saan nakapatpat yan, Rada? Kung saan na ko mga ingawit, nakagatang ko man ni Pipita iti abasto tayo iti makalawas. Ay, po saan nga susurot ti pagpagkanina na Carlina. Nalalain kan tumat ngamin ngam siyak, Rada. Saan kayo nasuman na Mama? Ang mga pumigsa ti Tudo. Agkuyog kamin ka ni Pipita nga gatang iti abasto tayo inton madamdama. Di pa'y agbagyo, di mon kayat ti mapan mga opisina. Barang saan mat lang agtuloy ti bagyo, Mama. Uray madamdaman to na sumragak iti opisina. Kadwak pa'y laang ni Pipita. Apay akaduang pailaang. Saan ka di ang makawayas? Tapno magatang amin ang masapol tayo. Nada kurang ungtan yung tumat laang ni Pipita. Ay, talaga. Mapan kag sukatan, Pipita. Mamigat kayong tulatan, Mama. Saan kayo na mamigat? Uray, tanagkapiak matitayan. Oray sakmat, madam. No, di mo kumakabot ang titudo. At data ko man ije garden agtrabaho. No, kaslag bagyo mo di tayan. Santa na makatrabaho ata, nabasan ti daga. Uray ta, awang mo tadwa trabaho tayo ay. Amom, no anya tinaimas no kasto yung agtutudo. Ano mga nanya man ti pampanunutam. No, saan ba't ngagtudon? Nay. Apa yan, nagarbis mo tayo? Agtudo man rin. Makaruwarak pa nga rod ita. Awan mo't nga rod ti pundo tang arak. Ay, naimbag, taging mata nga kiti adwa kapi ka nasukar. Kunak man no di mo kabutang tito daw. Narigat nga rod ti agsakit. Oho, pambar. Agam amutan mo daw, nukas kalapusa. Nervyos sa launay ni Mama Pipita. Awan matkat titidakis na no nakasagana ka na yun da tao. Ang mga nagpagyong agpesaw. Si Mardeng ti Tudo, iti remontayaw. Santay pa nakadandanon iti grocery. Payakabak naman ay. Diyak nga rod na panunot, Pipita. Uray imunata ko man nakitsenda. Adala ko da karni kanatang iti supermarket dito'y mall. Nga may mayat madlaang iti tiyendaan. Oray syakton ti mapan makitsinda, madam. At amat suki tayo aglaklako iti presko akarni kanikan. Agkuyog tantulatan. Naipigsa na latta ti Tudo. Ang mga numasadotak ton amang opisina inton malam. Mamati ka, niti imbaga Carlina. Nagsardeng manan ang nagtudaw. Nagkumanan iti radyo itay. Adumteng ka no ti bagyo inton parbangon. No tingat ti Rabi parbangonan no kwa. Asado alas 12 ti tingat ti Rabi san ka de? Ay, unhag paisaw. Tapan ka kumamatan na groceria Makaamon ti anak ka. Sa adupay lang ti dilata may. Ay, yakla maanusan ti agsida iti dilata. Uray tiyak magmangan. Rigat mo't
Nunjak awatan ti ipasarabo dagiti balikbayan. Nala, sige nga rodan Carlina. Dayjay lang. Bye-bye. Gapot ang pagnagay. Kas latan di pa nagsasauna. Ha? Saan ka ang mga opisina? Ang mga kayat dagiti empleyado nga awan ka. Kita agtuin ton madamdama mama. Ngam inawagak man ti sekretarya. Isupay lang ti makam mo. No pumigsa ti tudong, agawid talangan. Ay kat, magustuhan dagiti empleyado Saan mat mabagyo ti opisina ti kuna? Ngam no pumigsa ti tudong, syempre dumakkel ti danom. Masadot mat ngamin dagiti daddo tricycle no kastang agbagbagyo. Narigat ngamin ti rumwar no agtudtudo mama. Matitilong sa ni Madam Rada ang agdangdangag. Sumanao ngamin ni Nana Carlina. So aday, napanmat lang ang iti opisina. Batak gayam nga dapapanag. Ay? Uray, tasaan matan ang tuntudo. Nagpiksa ti angin, madam. Nang nagkuy ti Facebook kita nga mga nasumangpot ti bagyo inton rabi ay. But nga nagkaday pipita. At daak taon. Nay, apay dagita adilata pipita. Nagibunong da ka din iti ayuda. Saan nga ayuda day ta, madam? Ginatang mikin ni Madam Rada? Amuyo ajak kasi daan ti dilata. Naduma-duma dilata na kita, madam. Uray pa ay. Sakla ko man tinangkuyog kinirada nagkatang. Ado pa'y mati sa bala ginatang may. Ado ti karne kan presko nga ikan. Uray ti ikan, jakla unay kayat. Maginsamot da ito'y irurwar ko ang pungpung to. Ay nga, agbagyo matan pipita. Tsakla ko man napan iti opisina itay. Binaybay aklat ako man tinapatag a papeles sa pirma ak nga iniyawag ti sekretary. Sige madam, kumbot kayo kanyak tap na makaanay tayo dito ipayaw. Mga nagsakit kayo, namabasa kayo. Napigsa ti angin pipita. Ay, may tayok ti payong. Ay, sikalatan ti agpayong. Sana balin ang mabasak tag digos aktulat na nadagos. Ay, na kayo ti agdigos na siyak ti agpapasa. Gitol ba kayo madam? Igarahi ti kutsay. Bay amlat taditan pipitan. Di mon igarahi pay. Ay sus nga mamang ano dumakkel ti danaw, mailayaws. Minton bigatan. Barang kumapsot ton ti tudo. Mama, sa dino ti ayan niyo. Apay nga min arimor kayo pay laang. Agbagyo matan. Awan ti malugaan ako. Tadal ka mo ti kutseda dito imayak. Apay nga min asan kayo ang nagkotse kat amoy yung matiag maneho. Mabuti nga nagmaneho nagtututo. Ibaon mo ni Pipita amang sukon kanyak. Napigsa ti tudo kan angin, mama. Amang ano niya ti mapasamak kan kuana. Kasano account? Umihan kayo ditan, mama. Ay, manjak. Jak narwang amaturok iti jak balay. Ang damot balay ko. Sige nga rod, mama. Kasaritak ni Pipita. Bye. Pipita, ha? Yay, madam. Malamin kan samat una yan iti pan nakatudom. Uwin nga rod, madam. Nagkapiak pa yan talaga malaminak. Ay, madanagan ak no, sakit ka. No muna tapasukon ni mama. Ay sige madam, mapankulat na sukunan. Amok ti balaya na panan na. Naimas ti kapay no kastoy analamin. Apay apimanaw mo't lang niya maburak. Apay ka na? Palagdaan na kanon nila kay punpunyapo ti balay na. Agpaaramid sa ti may sa kwarto. Ta sumangpet tay may isa nga apo ko na. Tay apo ko na napo daw, di ko na. Ay kun mapanta tumulong nga. Uray tawon mo ta do trabaho tay ti garden. Sakit na basak. Makapasado ti agtrabaho na basak. Di mo't agdalos ta dito'y balay ni Pipita. Oo, mapanta pa'y tumulong. No isuti ko nam. O di mapanta. Agdigo sakpay lang nga rod. Huwag gaya. Agbagbag yun sa probinsya. Nagkatulungan ni Pipita. Kat, anya ko ma. At dangarod marami dan ta. Malapdang tangarod ti bagyaw. Anya nga nitidi mo nang isera ka ni tigaray ti kutsi mi dirabi eh. Dek, tama ta Pipita. Ay, napigsa nga min titudo kan angin idirabi mama. Iso nga imbagak ka ni Pipita, bayan na latta ditan. No kinabailan natin ang sukon kanyak.
Uray laan nagnervyos ta nagtakal ti danaw. Kapilitan ama mga tadiyo mat kaya ti umyan iti balay ti amiga yo. Ay, pambarakot. Adda balay ko sa umianak din. Ang talaga nagnervyos ak. Aglaloy di nagidap ti makina ti lugan. Iso adelikado ti rumwar no agtudtudo mama. Idi sumlatan di talamiseta ti tasa pipita. Madamdaman nga agkapiak. Mon, madam. Saan samot tan nga agtudtudaw. Agad-aribis pa ilang. Itirim mo, anak. May ayatan pa'y nakiti ubing ang tataray. Agdigos na ititudo Ina, ano ko naggurigor ta. Kahit, hanya pa'y tinakita. Anda na palabas ko nga tagtao ang nagpalaod. Amangan numapan makitsinda da kitay. Ni, adna umawawang. Hello? Hello, Carlina. Ni, kung nagtupaya si kati umawag santa. Kat, kumusta ka? Kastoy, si Bibiyang pa'y matlaan na tao. Damdanawan bakan. Dandani na bagyo na ito balay. Ay, pipita. Ada ipaspasagin ni santa. Ha? Naibaglangan ata da ayuda. Napaninala nila kay ko. Noodles kan sardinas man nga tan. Anya ti kulam, ayuda? Wan, ayuda. Ang batan, no kastoy nga ta kalamidad. At dalata ayuda. Napakaruan kayo kade? Ay, dahi tadi pagyamanak na saan matunay. Nagpuray no kasta. At akanubot na kanay. Anya kano dayta nga ayuda? Kasi tisigod noodles kan sardinas. At napay kape kan asukar. 1 kilo abagas. Ay, kat, mayat Ay, nay, sige pa'y nga rod santa. Magtanganin ni Pipita nga agur-uray kanya. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at magtuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Ay, tiyak unay makapataray. Nagalis ti kalsada. Narugit pa'y lang ti aglawlaw gapo iti kapampana nga bagyo. Naimbag ata saan anagbayag. Gan, awan tinay padamag anak karo nadadaalan. Itay pa'y lang madlaw ko. Nagano ti tawa magmag na. Taligid at duma. Nakabitbit tayo di supot. Amokon. Ayuda lakit di da kita. Yak napupuutan na pinanawan na kabayatan ti panagsarsarita mi kinisanta iti telepono Pipita. Tiyo gayam nakita, ti panang sinyas ko kada kayo, kalpasan ti panagara sa asyo itay. Nakadumot kami na naragagabulong iti parangan. Narigat na sagada no raduma. Naipilkap na pa iti pita, iso na pa anak nagsagad Ti saan mo nga rod anang nga gamin ang nagsaritaan mi kinisanta? Ay, no, may panggapit ti ayuda, ti nagsarsaritaan nyo. Ay, saan ko anang nagdagijayan? Ngam, apay, ada ka no ayuda? Uwan ka no, adda ayuda. Ay, ukwadalaang, sa anak nga umapa. Naimbag ta na panunot to tayo may timulong bro Wen, tamay sa lagay makarpentero ti kadwa tayo kada ampium kan anso. Amom samot basit ag karpentero. Ay karpinterita na. Amok mo da. Nanyat pa nagkunam kanya kaya kapa oy. Timulong ak ide. Hindi napatakder ti balay ni Pipita. Dapay day di ama ujong alulo na. Para yawa taklatan iti maikapat iti agbalin a kwarto ni Snow White. Ha? Anya ti kunang? Snow White? Snow White kunada mat iti apo ko nila kay punpunya po anapo daw. Uwan gayang. Ni ama burak nga ta. Nagburik ka na? Ay, nagburik ka. Nagpaiso. Ada matitikan man. Oo, kitang. Isunsa mo dito sumungad. Ni ama burak ka di dayay. Kaslasaan mo Isumot ti panagkita kung bayamon. Adula amin. Awamot pati pagsasaritaan ta. Kalkalpas ko nagsagsagan, madam. Medyo nabanlugan. Ay, nagrikat namin nga isagad na kitibulbulong na ipilkata ni Dipita. Inuray mo kumapay ngamin ama maganti daga Narigrigat ton, madam. Kan pinukan ko pa yan na kita inaspak
balasa nga di pa naisina di po na. Talaga naman nung kanukasta. Ang mga numabasin ka pa yan. Kalkalpas na nagmerienda ka na Carlina. Itay mauma-asaw-asaw. Simra ka ni ti kwarto na. Manmanumat ti simrang ka empleyado. Nabagyo da ngamin. Sa dagiti daduma. Napanda nakipila ang nagala ka dagiti ayuda. Oray dito, nagibunong na kanon iti ayuda. Pagi dalaangan, Pipita. Kaasi naman. Wenmat sana balik ka na kayo. Adulat na ti punduyo amakan. Mano ay ati sweldo dagiti empleyadong rada. Apay masapul dati ayuda. Kaduan ka nakwada kat minimum wage. Ado matibayadan da. Kan numano ti anak da nga agad-adal. Day takot na nagaganda unay nga anak. Sapay gastador da. Naglalo no na isam da itinangina akawas. Day pay pagarjod da tupay. Ay, Gagangay da ita, mama. dapat dagiti babayadan da nga paluwagan. Napintas nga min apagurnungan ti paluwagan, mama. Ayam no sardinas ken noodles na lang ti ayuda. Ay, manulaang mo't day ta. Tinapatag, mama, kat adda. Ay, Pipita, nakaluto kan? Dandanin, madam. Panawan kayo pa dito'y salas, mama. Inak ng tulungan ni Pipita. Anya ti pagtulungam kay ni Pipita. Kabaalan ni Pipita dayjay. Panawan na kid din ngagmay maysa. Nakamulang-lang kid din ngawan kasarsarita na. Mapantayo latan iti kusina, mama. Uray tadanda ni matan makaluto ni Pipita. Saan ka kumamaum-uma iti kinalaing ni Mama Asumao, Pipita? Ugali na talaga daytan. Wen madam, narawama ka? May mayat matlang day tayo ipigsa na ti marikrik na na. Ngam ti bukbukudan na ti parikot na. Diyak maaawatan. Uray saan mat nga minanas ka na pagparikutan na kat. Aywan gayang, Pipita. Awagan kanto intun malam no bigat. Ada papananta. Anya nga oras, madam? Uray, alas 3. Aginanakan tupay. Nalpas kan samat na naglaba. Uray inton maminsan lang nga daw aglaba. Alang arod, sumrag akon iti kwartok. Ingka matagin na nan. Itay ko mabigat nga wagan ka. Napan kami timulong kin budoy. Ti mararami da kwarto kano ti apo ko nila kay punpun niya po, Pipita. Saan ka matlala sa ako kumaakam mo to? Nadamag mo madalang bagyo dito. Ay, Win, ganda ti mawagak. Ay, nimbag man, no saan kaya nabagyaw? Napiksa ti todo kinangin. Ngam awan mo't kunay nadadaan. At dalaan magiti na layos sa kabalkalayan ah. Tayo ti problema dito. Nagdala sa layos. Ay, baklang samo dagiti amam. Dakkel ka diti balay da? Ang pag-isulaan. Dito bugyasan. Saan ka di mo ka nagtudaw? Nagtudong, ngam gagangay daytan. Inton bigat pa lang ti panagtrabaho mi ti kardeng kan budoy. Awan ka di mo ti ado ang trabaho di tagarden? Agina na kayo mo na. Ay, kwa. Uy, naman problema. Kung may nalpas mo ti kwarto ti apo ko nila kay punpunyapaw. Napan kami lang mo't nakiandi nga itay ah. O sige, tanay. Makaturturog akong kamutaw. Sige nga Rod. Maturog ak mo tan, Pipita. Kaya napapaot kumapaya ti panagsarita mi kin ni Pipita ng masapol na mati na. Nabannog dato ti trabaho na. Ngam ni Budoy. Nabannog mo taparak. Ngam naturturong na ra. Bibiyang ko pa'y kang kuwana. Di oray saan nga mga maturog yun papanan na. Laglak yan. Muna mo tilaod gandaya. Karigatak kitin ti maturog. Tila mapampanunot nga wan sir-sirbina. Ay, ang mga nuanyan tuman hindi mapampanunot ko. Agbalinak kat nga ulaw adi na oras. Ngayon gabi ka dyan, nanasanta. Konak na sinoy tayo din nagpinta sa balasa ka sa ngayon. Na kayo matkayan. Si kamot Pipita. Awan pa'y mat nga rod kwartag oray pisaw. Ay, napagyo nga binda tao. At papaada tayo lang nga napagyaw. Sana bali dagiti amom atabak nang da. Nung mabagyoban ti balay dam, masukatan dadagos. Saan ko mamot ah? Ay, dumanon kayo. Umay kayo. Ay, agyaman na ka, Pipita. Adda ka din ni Carlina. Adda iti kwarto na. At
Magkasiguro ang umamidin na. Panak ko na. At dalakid din nalipatan mitangal daw. Oh, anya kumamot. San mo matakasangay? At adapay saan akasangay ni Pipita? Kunak man o inton bigat pa lang agtrabaho ta iti garden. Di matagdalos ta ko maiti balay ni Pipita. Inton maluman. Mapantapay yung garden. Yak tuman masangoy inton bigatan. Tagkita kami kini Mrs. Matawaran na girlfriend mo. Kalas mo kunak kuma. Saan ka makuyaw? Umapal sa ni Ama Burag. Agpatulong ka nung mangpalagda iti balay da. Ay, no saan ko maanayran ang dapapanak? Ay, umayak mo tumulong Bareng ibabawi ti kasarita kinton bigat. San ko matuloy ti panagkita mita sumurutak matking ka. Uray da kamin tulatan kada ansong kan ampyong. Kabalan mi mat. Amumot ni Ama Burag ti agkarpentero. Day tangaron ti pagsidawak. Amu na matlagayam. Ay, umanay ko man ati may sawin no dwa ka dwa na amang lagday ti balay da. Alala kung titurog ko. Sini nga anak kid din. Madam, at ang aming sangay riyaw. Agur-uri ni Nana Santa ijay salas. Anya ti ko ng Pipita. Ada ni Santa. Apay ka no? Jak manamaw. Mailiw nga tamot na magisalsarita ka na kayo Naibos nga tante ayuda ana alada. Ito may agpakpakaasay. Ay, saan mo't nga madam? Amom aya Pipita. Uy no. Madiat talaga ti panangsinga mi titurog ko. Numadi ti panagsaad kanyak ti ibaga ni Santa. Basol mo no makay bagaag iti din nasayaan. Ano Santa da ito'y tinapay amerienda ata Santa. Binaon ko ni Pipita agumatang iti panse. Dito'y kamuta na mangal daw. Saan ako nga agpayag Carlina? Adapay nga min papana. Si kamot Santa. Nalpas lang arudan nga daka dito'y. Napatag-aya day ta papana. Ura inton malumo na mapan ka. Naimbagbaykin ka at awan ti problema. Makapaapal ka. Anya aya ti problema, Santa. Ay, mumbatan. Ano kasto akalkalpas ti bagyo. Narigat ti kwarta. Di mo't adda na alayaw nga ayuda. Ay, busin Manomot lang day jengay. Amom, mas daawak no apay anaikan kayo. At damot mabalin niyo. Si kamot. Dagiti makit-kita makawas ka. Impadawat na lang. Ay, mabiit lang. Adun sapay tinabati iti dilata aginatang ididarada ken Pipita. Urayan talaang ni Pipita ta ikan na kanto. Ay, agyaman naglaunay Carlina. Ay, nakapapaimbat ka. Si kamot. Siyagpay ti pagbainam. Saan man aday ta ti pagsaritaan ta. Naitay ko nakakatkatawa. Pasado alas 10 pa lang. Hindi malam. Umawagan ni Madam Rada. Hello? Pipita, nasingaksamat ang titurog mo? Nairide paklabit itay? At kupkupin naklakad agad iba daw. Kastoy ngamin, Pipita. May panggapiti na ibagak idirabi Ay, umayak ka din? Agdigosak pa'y kuma. Saan ka na matuloy? Ti kayat ko asawan, saan kan nga umay? Iibet lang ang tikadwa. Ay, sige madam. Ang trabaho ka lang dita. Napanunod ko ngamin, ang mga nudilawan ni Mama no rumwar ka. Mukaduag ni Pipita. Amangan nga minumaamuan ni Mama. Saan lakit niya magustuhan ni Mama dahil ito'y nga ramidak? Iso akinasaritak ni Iwet. Kat manugot mat. Adda ugali ni Mama saan amabalo singsing. Puko na ka na apuraw latan. Oray agdadata mat anangisip. Saan ka makapagulbud kanyag Pipita? Nangag ko nga da kinasarsarita mi ti cellphone mo. Ni Madam Rada day jay. Pagpambar mo pa iti anak ko. Ni, diure kitain niya dito cellphone ko. Agparang no sino timawag. Ni Madam Rada talaga ti kinasaritak. Apay ka no? Ang mga no da imbilin na nga aramida, masaan mo anatumpal? Adda ko mapangawisan na kanyak. Ngam niibit ka no lang na sekretaryana, ti kadwana.
Sumangpit lang talaga pagdamaga. Awan na, madam. Tapno-maplag kayo itimbagak. Ay, hanyamat hindi mapaspasama kiti dahil tapakot ngamok. Pagkatapan na kiti. Talusak ko man di kwarto ni Pipita no sana nagbayag na nakisarasarita ni Mrs. Matawaran. Ay, apo aya. Nakabangbanglo, tinamayak iti banyo. Ha? Di ka pa'y magkain nalpas dito kwarto ni Pipita. No, nagbayag mo ta, makisarasarita tayo kinasarita. San kami kano amo tulo intong bigat? Inton bigat nga rodan, nga ituloy tatag dalos. Nay, ang mga nalipata mo ti papanamin ton bigat. Umayak to lang tumulong kada maburag. Ituloy ta nga rod ti agdalos dito balay ni Pipita. Agluto ako ni ti pangrabian ta. Uray sa pantan tulangan tagring. Mamangan iton madamdama. Awagan na kamanan ni Ansong kat may sungsong kamanan. Apay anarabian ka, Rada. Nakabaybayag ka pa'y anak itong tungtong kini Mrs. Sonyo di takaruba. Naibayag kami ngamin kiniibet itinapanan mi, mama. Malagip ko gayam. Si kakaditi imawag kini Pipita itay malam. Uwan, mama. Niibet lang, hindi nagpakuyugak. Na, tila pabawi ka na pa nakikaruba. Masurunak man. Uray gayam ni Mrs. Sonyo. Ada naawat na nga ayuda. Kat saan tayo mata na bagyo, mama? Para kadagiti na didigra laang dayta ayuda. Saan tayo ang masapol dayta? Kat apay nga rod ni Mrs. Sonyo. Ada mabalin ti pamilya na. Kat ada pa'y manugang na di Amerika. Kat to binaybayan dan samatan ti anak na. Saan dan samatan nagkasar? Ay, uray. Agpapada tayo ana bagyo. Uray ni Pipita la kumati na ipaayan iti ayuda. Ay niya? Dikit din. Kakaasi ang nagsagad. Uray tangdan na matla kuma. Siya kung timang tangdan iti ayuda kini Pipita, mama. Ay, saan na mabalinda ito'y Rada? Ang mga no saan laang ani Mrs. Sonyo tinaikan iti ayuda. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya ti bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe at magtuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Ay, anyamat to ni Mama Pipita. Umapal pa laang amay payan iti ayuda. Anda ka nung amin naawat ni Mrs. Sonyo nga ayuda? Dayta tisan kong amo. Amang ano sayang gusang laang dayta. Amo matan nga data yun iti panawan dagiti Marites ken Marife kada Maricon. May ramraman pa ikitin dagiti agnagan iti kakasta. Ni Maria Teresa nga rod akinaadalak iti kolehiyo. Dinan kayat ti maawagan iti Marites. Ay, sige Pipita, sumurag ka kun iti kwartok. Ingkamat na nagina na. Wen? Ay, baka turo ka kagpaison. Anyamat na ni Madam Carlina. Nagpabaknang dalang arugan. Umapal pa lang may paayan iti ayuda. Agyaban at launay, kagawad Timot. Agad anad ka. Nagtaho ba na yung magyalan? Abangan numay dumudum ka. Kaslay di na minsan anaira na limabas na giti pulis. Bigat pa lang. Agat arak man ang tisang aw na. Siya nagkaya man ngagdigos. Ang mga naawan doon di mabingay ko ay. Kita blang ang paisaw tigasat. Kita di pa nagayat ni Ama Burkanyak. Manangisagot mo't gayam. Naimas na ti kapingin sagot na kanyak budoy. Uray gayam san anabutusan. Mabalin lata amang tad iti ayuda. Anyang ayuda ngay pagbagamot. Saan mo ta nagbagyo di tibugyasan? Ha? Oh. Uwan gayam. Saan nga ayuda ti awag iti dayta? Naimas dayta aray skupi ah. Talaga naimas. Daytoy nalabaga abagas daytoy. Nalakalakit di ama ibus dayta. Noon nalaing ka ngagkape. Naksamot mangibaga. Okay, mapangkahor kadwa kayo mo. Nalakala ka sarsarita. Sukatak tulatan iti organikong itlog. Kaya't na kayo ka nakasarita ni nasa santa. Oh, dahil iti onditibo. Apay ka no? Anya ti ibaga day ta apada abakat? Hello? Ay, anyat ko amon santa. Amat na kansama ti along pipinig. Ay, saan?
Kakaisuna na bayagan ajak na kakit-kita, iti along pipinag. Namambanuga ka, nagdagda. Nagdatarasak kami na abaga no magawanak. Adda ka di manan ayuda? Adda, nagitay lupot ngayon padawat naman ipon iti sa bali ang probinsya. Nagpipintas mo't lang nagitay intid na kanyak. Ikot kiasat mo Ay, sige pa'y garo. Ay, paalan na pala, hindi tabag. Sa anak na umapal. Jakmat gaya man nakapakada, gapo iti panagdardaras ko itay pipita. Amangan numasip nga tanak to na makasangpet. Ako ba time kayo katay, madam? Kaslakas Giant. Saan kayo ngamin ang nakapagtrabaho iti nagbagyo niya? Wen pipita. Ado tinaskan nga ramidak itangal daw, iso ang nagpatulong ak kini Ibet. Sika kumaa, ngam amangan no agungat ni mama no di mo malpas ti trabaho. Sadyak mata mo na kitar aramidok dito opisina yaw? Saan kayo aro da mang rabi dito? Saan siguro? Mang rabi ak tulatan iti balay da Ibet. Ay, ni mamagayam? Karuron na iti banyaw. Amangan no da papanan na da nagdigos mal. Uray saan arumwar, agdigos latta pipita. O sige pipita, si kanton ti mangibagakan ni mama ay timbagakan ka. Bye. Dandanin na ikagliste dilak. Uray ni pipita, saan amabalin amaamuan na dayto eh. Di nalakla inurayan ni Rada tapno makasaritak ko ma. Uray apagbiit lang. Rumor kayon samat, madam. Dumuos kay tulatan ay di opisina na. Amangan no pumanaw nga rod ni Santa. Nalipatak nga imbagakan ko na itay nga dapapanan me. Amangan no marabian kami. Ay, si Shak nga rod amangal daw. Urayin to narabi ay. Apay, saan ka no nga agawid amang rabi ni Rada? Umyanan na ka no? Ay, Jack ka mo madam. Imbaga naman dito nga amangan no rabiin to una yan. Inton makasangpad. Imbaga na itay amang rabiin to iti balay na itay. No di mga iti restaurant ko nam Saan anaruam makipangpangan iti sa bali abalay day jay. Malaksait no ada okasyon. Kasjay mo timbaga nga? Mabiit lang. Awan sarak ni Rada iti opisina. Win gayam. Jack pa'y mo't may kabesa tal daw. Ngam, day tamo timbaga na kanya. Saanan aday tati pakariribukak. Isupay amay nayo na pampanunutag. Ang mga no ad-adakit din nga aguba na. Kinaglakit din mo sa dino ti pagawisan ni Carlina kanya. Ito'y matgayam mol. Alam mo kung ti panggap na day daw. Kaya di nagkuyog dakin ni Pipita ngay may ije balay kalpasan ti panagkapuda dito'y mol. Napintas na ito, saan ka di Santa? Sa anak mo't nga malugi iti bayad na anasurok at 2,000. Ay, basit lang kan kaday taba nag Carlina. Nagaduti kwartam. Kaday ito'y. Makaanay nga takin ka? Day. Apa adamagam day takanyak? Agkab-kabagita. No, umanay kan ka. Uray tiya ko na ipadas iti fitting room. Ay, may bayat mo lang no ipadas mo iti fitting room. Ay, lagit tinugatangan na day para kanyak. Ay, kumita ka pa iti sa bali. Barang makakita ak iti napimpintas pa. Unak mo nila kay punpunya po ti kasarsarita mitay. At dangamin pagkaingasan dakin ni Amasin to. Agpadadapay di agpakasao ko na nagistoryada. Nabayag sakit di nagsarsarita kayo. Itapay lang ti isa sangpet mo. Nasipngutan. Nagadwa pa sa kalye de jalakay. Di na pala imbaga. Pabagkat na dati sa ngasako abaga. Naglako ka mat gayam. Ha? So, pangalako may tilakok. Inutang na kano kinigunong. Mun gayam. Gimul pinigunong iti duasa ko ide. No imbaga na kumaadagos nga agpatulong. Ngam san mat, inistorya na lang nga iti kano kapigpig sana. Kat laklakaan na abagkatin ti duasa ko abagas. Oho, bulataw. Mamati akmay. Madam! Saan pa yasin mangput ni Madam Carlina manipod rin mo rin malam? Madukutan nga tangawan ar-aramitan na dita balay. Nung apay ka no, saan nyo kinasarita, ito'y mawag kayo. Makaamo akto na makisarita ka ni Mama Inton makasangpetak.
Madamdama pa'y makaiwakas kami kani Ibet. Nasdaawaron no apayanapan kayo ng opisina katawan gayam sa rutyo kumaita? Ay, kuha Pipita. Sige, inton madamdaman nakasarita kayo kani Mama. Sige. Kas na matartaran ta ni Madam Rama. Anya dayay, makaiwakas ka no? Anya apay tibibiyang ko dita. Basta alamid at titrabaho kas katulong nalpas. Di amo nga taday di asanta. Gaputa dinamag ko na makaanay kenkwa na timay sa abado na pilik. Igatangag mityan. Napintas na gito'y ginatang yung madam. Paubingan na kayo na gito'y. May saka mo tamang lamlam yung Pipita. Kaya't munsa mo ti maayudaan iti kawas. Saan nga ayuda ti awag iti dayta, Mama? Ludikat sagot. Nay, simbangpot kamit gaya manrada. Kunak no umiyan ka iti papanam. Nagsaruno tayo lang, Mama. Kay rikrikap ni Pipita ti Rida, itay nagbusina kayo. No ayuda mitlaan, jak pagtatak ko na. Amok pa yan no naggapwan dagiday akawas nga impadawat da. Apay na minasan ka nag-day off idikal man, Pipita. Angam sana bali. Inton malamlagan nga kuyog ta. Intan tumakimisa nga umuna. Uray marabyan tanton nga gawid. Sige madam. Saan kayo kadya rumor itabigan? Siya ti rumwar itabigat, Pipita. Agtrabaho ka na imbag no rumwar kayo kinirada inton malam. Wen madam. Adupay lang ti maramidak Aginanaka ko mapaikit di ata Domingo. Papanan yung manan, Mama? Apay, masapol nga ipakadak pailaangkan ka. No di kanto pa'y nagpakada idikal man. No sa tino kit di tinapanan nyo kiniibet na narapyan kayo. Napatagtay na ramid mi ka ni Ibet, Mama. Napatagwin no saan. Basta rumwarak itabigat. Ay, Pipita, itimplanak man iti kapay. Ay, wen madam. Madam, mamigat kayo pakit din nakalutak mat din. Mga nagtulatan inton kayat ko. Di mat, ada pa panan niyo, Mama? Da kayo latan, agananad kayo. Saan amasapol apagan-an na danak? Amok kar aramida. Nay, da kayo mat gayam na nasanta. Nay magabigat yaw. Ngam nay, nakaruwarin ni Nana Carlina. Masurunak man iti dayjay amom bakit Pipita? Agpaapal kiting. No iso tinalawag apal. Nasingid kay mat nga gayam iti panagkuna. At dapay lang panagduadom aya. Sa bagay, hindi pa'y lang agdua-dua akno talaga agayem ni Carlina. Dumanan kayo pa Nana. Ay, huray sa atin. Naipiksak mo tinkin katisurun ko kini Carlina. Sige, padawad kan. Ay, imanawag pa iso. At dan sagot na lima na pagkinginuraan dangag kayam. Kundi agunong. Awisin nakit din na makipalo ti baba. Kit, idikal man kumaa. Anya nga idikal man ti magbagamot. No idikal man sa mo ti panagpapalot day di galyera. Malagip mo idin na minsan ang nakaadayuta nagpasyar. Nalabsan ta anakad ado ti lugan iti sango ti galyera. Dahil tangarod ti problema. Agreklamo dagiti tao nga awan kwartada. Ngem no adda galyera. Ay, ngem dagiti palutiro. May pamuspusan na ba? Awan ayatin adlaw mo kinigunong. Nakabarot ti kinilas na. Ngem, rinibo ka no, ti maipaabak na iti palot. Di na pailang urnungan ko na. Tauray, igatang nakiditi arak. Tauray mabarte kain, tamaturo kain. Kasakit tinagam ko kini Carlina. Laisip nakmutlauna yan. Gaputabak ng dan. Jakbut umapal. Isukit di atin nalawag ada apal. Oray ada amin ng kankwana. Ay, kanya nga ito tinasaya at apang paalas ko kankwana. Ay, sumurutak man kiti iti anak ko. Parang ada pa kairamanan. Gapoy iti pan nakakumikom ko iti trabaho, Pipita. Man-mano ang makapasyarak dito'y mall. Napintas kit di ito napili o gatangan, madam. Nakiting lang amin. Ang amno gatangat da ito Amang ano apalan ni Mama.
Apag isumat ka na kayo. Ipakadasukit niya. Ay, sige Pipita. Kumita ka matiti magustuhan. Siyak timang bayad. Ang yaman naklangan, madam. Ado, di ba ano? Katimbag lang apakalaglagi pam to kanyak Pipita. Ingat angak nibet idirabi. Ginunggo na ak iti panangkuyog na kanyak. Ay, napananda nga ta. Mapurpurtsa ka anak ka ni madam. Kapanunutak mo't laangan iti pagbalas ko kini Carlina. Pagkamo di tano, agkapad ang agina. Empleyado kayam ni Rada, ti kayam ti anak ka. Amo nga tatay ta ni Carlina. Kasan nga mabalas ko na amo na mo't kayam. Awagak man kiti ni Carlina. Hello? Pipita! Si kamat ti simong bat. Ni Carlina ko matikayat ko ang kasarita. Ay, ando dito yung abay ko. Sige, kasang uyang. Hello, Santa. Ay, hindi ka pailain may dito'y balay. Umawag ka pailaan. Nasakit nga ron ti sakat. Amok lang nga ron ang maikontra nga minitirayo magtikar ni Timan. Tagsidak pa lang. Agpaapal ka man ako na ako. Diyan kumapal. Umay ka dito'y tapagsidaan kay tinaimas. Kapapain matkan ka. Anya nga ron tayo mawagam. Ada ka din ni Rada. Mabiit lang. Ni Rada, wenno siyak tirantam. Saan ka nga agungat Carlina? Kakaiso na anapintas na ito ipadamag ko. Anya nga min aya. Sa pali lang agpaiso tibak ng anya. Kastoy nga men. Timuyog ak iti anak ko anag pasyar. Iti ayan ti kayem na. Empleyada magayam ni Rada. Kat nabunungan ka no iti ayuda ng waras ti anak mo. Anya ti ko na. Ay, saan ka ngagsalsalawasaw? San tamot nga rin tinagan mo? Ay, diya ka mo tagparbo iti istorya, Carlina. Katanya nga rin ita. Umapal ka, amait ka ni ti ayuda. Ay, saan? Saan ka umapal? Maragsakan na klang iti naamwak. Kasta, ati baklang. Amo na kay bura ti kinabaklang na. Sige, dayjay lang, Carlina. Bye! Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, yawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at magtuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Nagalaskan. Nabali pa'y lang a tao tinakaamuak. Nagitid kagayam iti ayuda ka nagiti empleyado. Nakamo niyo iti data, mama? Ni Santa. Ay na, chismusa mo't gayam dahi abakat. Pati ti anak na. Apay nga ramraman niyo pa iti anak na. Dahi anak na, gayam na ti empleyadam anay ranod iti imbunong mong ayuda. Apay, nabagyo ka de dagiti empleyadam. Ay, kaslagdadamo kayo kanyak, mama. Tunggal kalamidad, agibuno nga. Kaslay din nagginginad iti napigsa. Ay, saan mo nga ipalagip dahi aging ginad? Kasta unay nervyos ko idi. Makasangit akpay idi. Iti pan nakaulaw ko nga agtugtugaw iti kinapaot dahi di aging ginad. Siga ko pati kaduak nga agatang iti ipaayudak kadagiti empleyadok Pipita. Napanunod ko nga mga numakadanon ka ni mama kat agungat. Sa anak ba't nga agistorya kan ko anak at madam? Angam na sayan, may. Sa anak ka may raman nga ungtan ni Nana Carlina. Makagura ni mama ta ni Nana Santa tinakaamuan na. No niya matiga po na istorya na ni mama ah. Amangan no maragsakan lang mata nakaammo, di kinaimbagyo? Jak amo na niya talaga ti panggap na Pipita. No nadamag na kuma, nagulimag kumalatan ah. Ay, win nga agpaiso niya. Anya talagang agpaiso ti panggap niya Nana Santa. Saan nga ta ada sakit tinaakam ni Nana Santa kan Nana Carlina? Papaapalan namot nga ni Nana Carlina. Maknamot nga agpaiso ni Nana Carlina. Ngam na apal. Ay, awagak man kiti ni Kamoto ta kumustaan. Mga no
Hello, Pipita. Nakauna ka ngayong mawag. Kumusta ka? Ay, mayat lata ka mo tao. Dandani kay siguro agapit na niya. Ay, wala. Ito alawas langan. Yung at tumulungan mi nga agapit, intun lawas na. Ay, kat mayat Tapno, tulungan na kay tumay. Kasta talaga, agditinulong. Impis nga agditinnanog. Apay nga yung agdidinanog ko na. Ay, agagayam kayo lataa, di tabugyasan. O, anya ngay kamo tao. Anya pa'y ti maistorya. Inuray ko ang makapanaw ni Rada. Tasaan nalaki di akanunungan da ito nga aramidan. Nay, anya ka di tayo na, madam. Ay, makagura ak kinisanta. Iso akayat ko abalsal. Nay, apay ngay. Diyak kayat na gayam. Iso ano umay dito'y balay. Ibaga madyak kayat akasarita. Ay, hapo, ramdaman dakmanan. Naawatan, Pipita. Ay, uwan, madam, maawata. Nasaya at no kasta. Di mo ipulpulong kinirada da ito nga imbaga. Sige, inakagdigosan, katne, at napapanag. Ay, aniyan, nagado apa kay ramramanak. Diyak maawatan no yati panggap ni Nana Carlina. Apay kumabalasan na ni Nana Santa. Anyat basol na. Ni Madam Rada kumalaang ati kaguro na. Ay sus, maul-ulaw san ti amok ka ba kay? Rimuwar ni Nana Carlina, madam. Maging kaitasan pa yan nagsublay. Kat, ni Nana Santa, saan ka di pa nga imay? Saan, Mike? Ni Nana Santa tinang parnoy iti na ito yung problema. Ngam na pang panunutan. Saan ko ma-problema? No lang ipaayak iti ayuda. Ay, rumpang kumangag pa isaw. Naragsak ti makatulong iti pada tao. At daman kalamidad no awan. Pudno launay day ta, Pipita. Day ta kumati panunutan ni Mama. O sige, Pipita. Day ta lang ti ibagak. Bye. Bye. Ngapay, napanangag pa iso ni Nana Carlina. Inggagara na nga tati Rimuan. Ano bilang umay ni Nana Santa saan dangag danaw? Awan latyak pa ka kung kumikumang pagtaktak-takan. Agtrabaho kitay. Makamuna ti biyag daditan. Awan rumpa nga pakiramramana. Punaklakit din no, sino ti kain inawag mo itay bodoy. Ni ama burik mo't gayam. Amo na mo't gayam dago sa ti cellphone. Kadag ito ya panawan. Awan san ti taong awan cellphone na. Adda messenger amin a tao. Dahita ngamin ti pangbiitan no adda kahit mong ibagay ti pada matao. Nakat nila kay punpun niya pa. Damot nga rod no cellphone na. Dahita ti jakam mo. Adamot apo ko na ama nag-cellphone. Adda di maaramidan ti cellphone. Ha? Mabalin nyo nga rod ti inom iti messenger. Ulaw ka talaga bodoy. Awan sir-sirbi na kiti bagbagam. Panawan ka man langay. Kanya mata talaga ti panggap ni Nana Santa. Apay nga impadamag na tinaramid ko. Kaya't na kami nga ta pagapaan kan ni Mama. Ay, ni mamamat ngamin. No, apay nga ugali na tinapaidam. Iso ay tsak yung bagbaga kan kwa na. Tay talaagap, apal ti aramidan. Imawa kita'y aldaw ni Madam Rada. Damdamagan na kayo, nana. Kat, anya ti imbagam kan kwa na. Imbaga ka rimor kayo. Ang mga nodapay sa bali nga inistoryam kan kwa na. Mamuak tumatlaag. At daya santa, saan ka di pa nga imay? Saan, Mike? Kanuray nung umay? Saan na kayo matamadanaw? No umay day jay katawanak. Damagaw no anya ti masapol na. No adda istoryaan na may panggap kanyak. Idanon mo to kanyak. Wan, madam. Anya nga, agnarinda kayo ka din? Ay, alas 5 pa lang. Ay, Pipita, nangagbuday jay. Ay, ada gurgure sa nga ilitiruangan, madam. Ay, nisan talakit di dayta. Awan sa bali nga umay dito'y balay. Dayjay laang nga bakal. Nagpusin ako man ni Madam Rada ti ada iyay. Ito niya ba lang dararmidang Pipita? Inkaluktan tirwangan. Ay, no ni Nana Santa, madam, padadunod ka day.
Ay, jak pa'y kaya tasangwan. Hindi din. Ino, jak pumapay nga ni nag-away. Ay, talaga kakura na ni Nana Santa. Kunak mo sana na kayo tidimtang madam. San kayo mat kami na nagbusina? Nadadahal nga ro ti busina ti lugan ko. Iso ang nagdorbelak latan. Ay, ni mama? Nagsaruno kayo lang nga si Mang Pay. Unat lakit din nun ni Santa tinagturbelitay. Nasapa ka man na si Mang Petrada. Nadadahal sa akin ti kutsem. Ti busina lang tinadadahal, mama. Kailiw yun samat lang, ti gayem yo. Pangawan kayo pa, taagluto ako ni ti pangrabyan. O sige, Pipita. Saan lang? Uray awan gayem ko. Anya ti panggurguraan yo. Kat awan mat basol na kada kayo, mama. Kayat mo nga rod asika ti kagura, ha? Sika ti adabasol na. Mama, awan dakas na ti tumulong. O mapapalaklaki din iti day di Mrs. Sonyo anay ka ni ti ayuda. Si kagayam tinalima da pilontropaw. Mama, saan da kumakagura? Ken ad-ad da kumaasaan yo aguraan ni Nana Santa. Sutil at talaga ni Santa. Ano? Amo na nga dabasol na. Nisuadi na kaya ti umay dito'y balay. Niraada da ito'y umawawag. Anya nga tati ibagana. Hello? Mama, adapas ka iti kaaruba da Nana Santa. No kayat yun di umay, sukunan kayo inton malamon agkuyog kayon kinipipita. Ay, masaduta karumuar. Diyo kayat nga kita kayo ni Nana Santa? No napataga kagayam, di iso kumati umay dito'y balay. Saan nga itipas ka di pagkitaan na sige pa, bye. Ay, amu kung taramida. Kita man no saan nga umapal ni Santa. Itaman pa yan na panunot yo ang mga ngay itipaskan dito'y balay, mama? Saan yung matakasangay? Ad-ad da, adyak kasangay. Masapul aya nga adag kasangay tapno adag paskay. Ay, mabiit lagayam. Ay, umay ka man pa dito ay Pipita. Apay na na? Yak malagip nga da kalagayam iti asidig mi kinirada ng sarsarita Pipita. Ay, kaano te panagkasangay mo? Napayag pa'y matmadam. Adda nga min maangay apasken dito'y balay. Ikindan mi kumati panagkasangay mo, nukas pangarigan. Makaihisa makman iti day tangay bagayo, mama. Agkasangay adi na oras ni Pipita. Nasaya ko na panunot ni mama ang mangangay tayo iti pasken dito'y balay, Pipita. Gundaway ko ang makapagsinning adda ka ni Nana Santa. Wingan, payisaw. San mo din nga maumay ni Nana Santa dito eh? Manipo di dim padamag na ka ni mama nagibunong ak iti ayuda kadag iti empleyadok. Kaya't na nga ta, apagapaan na kami nga agina. Nakagurang agpaiso ni Nana Carlina. Iti saan nga pa nang ipakata iti naramid yaw. Sa ita, kalaat na ana panunot ang mga nga iti paskan dito'y balay. Agam, napintas na ito'y agundaway ang mapagkapyak ida. Awisan yaw ni Nana Santa. Wen, dakkel aparambak ti maangay dito'y balay. Maawis dagiti empleyado kan dagiti kaaruba. Kasla na basa ni Rada ti pampanunutot. Kaya't ko kumaapa-apaalan ni Santa. Noon niya tirik na di maawis. Awisan mat gayam ni Rada. Ay, siya lang ti mga awis iti padak kabakan. Hindi ta. Nagriringan ti cellphone na. Hello? Santa! Carlina! Kumusta? Nasayat lang. Naunaanak mo ta naman kumusta. Ay, umay ka dito'y balain ton Sabado. Apay? Nay, mabuting kansa mo ta salangadan ka, Santa. Apay kumasalangadan na kay. Awan ba't basol ko gan ka? Wen, awan basol mo. Adapas ka dito'y balain ton Sabado. Iso amasapol nga umay ka. Mang sutil ka man ako nakon. Inawagan na kailan.
Adakan sa amo lang di tali daw ay ruangan ko na kuma. Wen, adak dito ruangan. Dito ruangan na gunong. Umay ka kanaw. Ulaw, apay kanaw. Masapol pa nga ibagak no apay. No jak ibaga. Amang ano saan ka nga umay. At dalabas sit pagsasangwan tayo. Kalkalpas mi ngamin ang nagtarimaan iti alad na. Oo. Ita pa iti panangawag yung kanya. Itay pa'y kumatay makimulong. Dakilatan. Nagatuwa tao. Adan samot amin na nagaroba dito. Ay kunanan. Impandan na rin na. Tinagpas ka. Pipita! Ay! Ata kayo! Ay, nagbintasan na ba dayaw? Bagayaw na na! Dahil sa matikawas ko lang tinayaw mo. Sa bagay, bakit mo't nga binan? Nakita na kayo ka din, nakiti amang? Tanda ni nga rajak nagtuloy yan ta, babae na. Nagado at tao. Amangan no ad kaguranak ni Carlina, no jak batgan ti awis na. Ni Nana Carlina matlagayang tinangawis ka na kaya? Sino kumangay ti sabali pa ang mga awis kanyak? Awan mo tinagginuraan, may pipita. Agahawi din, dagiti may nakipaskan madam, nagraragsak na. Sino madam ti kasarsaritam pipita? Siya? Wenno ni Rada? Ay, awan mo't gaya mo ni Madam Rada, kaya si Dagkaw. Kat si kasanta, di ka mo't matimtimag. Ay, di ka pa'y lagaw awit. Ada itid kukin ka. Saan na ko napabalunan pa'y nakapapain. Awanan, ti ipabalon ko kan kaamakanta na ibusang. Nagadungamin ti kawas ko ajak maus-usar. Anya? Kaya't kakumaapa-apalan. Ang nagbaliw ti panunot ko santa. No nyakit din dito yung augali ka no umapalak. Bumalisak nga agpaapal. Day taman! Tas taman ti agayam. Saan nga ginginura? Inturturod ko lang timay ta. Inawis nak ni Carlina. Rada. Mabai na kiti inaramid ko. Palsik ko man ni Carlina na day talamang papaapal kanyak ter aramiden na. Iso nga indanon ko kankwa na tinadamag ko panangibunong mo iti ayuda. May amon day ta santa si kamag. Ayo, uwan nga pa iso. Dumanon tayo iti unag Ay, day taman! Everybody happy! Bitaan, dere, miti nagibusan, iti istorya, nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumaradong nga pan nakigasam-gasat, tuy bida tayo, ani, Super Pepita. Sa pailang kumatan, naniliwa kayo, pabayad kita ito nga drama, tapos daw makaiba ay tiraksak, ken liliwa, dagiti kapadasan, tuy bida tayo. Intan sumaran naman di mo ko manipipata, di tag-like, ken at subscribe, ken pakishare met time dito nga video tayo. Agyaman na, kata kayo amin, nga nakipagdingig.